Maus telespectadores GMN-TV, ma Cristo Hadom. Hoje nita hasoru malo fila fali episódio ida né. Ita kar koli o itoan, reflete o itoan panaba, milagre nebe Jesus Cristo halo. Milagre nebe Jesus Cristo halo ita dengatang milagre bebe talabara ona. May beta lai dene ha convida ita hotu ato reflete o itoan panaba. Jesus Cristo fohan ema rihun lima hodet pangfuan lima ho ikan balok rua. Balok sira, Evangelho de Ney, tá falando do Evangelho de São João, capítulo 9, versículo ida to sanulo recentado. Balok sira, ita primeiro colheu o eton quando vai milagre não é saída makida né. Lia foi milagre né, lá os estranho maita. Lia foi milagre ita colhia bebê até lá baraki quase era ema bara colhia lia foi milagre. Milagre katak sa, milagre katak buat nabe possível, buat nabe impossível. Lolos ne buat nabe labele susah, difícil. Labele ato halo duni, labele ato acontece duni. Mas be, o insama fohan ema liu rihun lima podet pangfuan lima. Itu ne impossível, ne labele ema bye labele halo itu ne. Tamaluk sira, milagre acontece também saída. Ita dehan, milagre acontece, ida tama Jesus ne domini. Jesus ne domini da neve preocupa ho ema barak neve la autoirnia. Iha parte selu de kata ema sira de tuir Jesus durante loro tolo ni alara. Malu sera, ato ita bele refleto ituan primeiro maita ale hamutu de Evangelho São João, capítulo 9, versículo ida to sanulo resinhat. Jesus fohan ba ema rihun lima. Tuir mai, Jesus liu ba tasi Galileia, katak tasi Tiberíades nia sorim baloba. Ema lubum bo tuir nia. Tan sira hare milagre hirak nebe nia halo ba ema mora sira. Saatiha ba fohoida, Jesus tur iha neba honies colante sira. Páscoa katak judeu sira ne festa basic do down ona. Fotiti hamatan hori hare katak ema lubumbot mai hasoru nia Jesus de hamba Filipe. Ita sosa paun iha nebe los atu ema sirane belehan. Jesus qualia nune atu kokodet nia basa Jesus hatene ona atu halosa. Filipe hatamba Jesus dehan. Mestre, paun ot osan atu serua nian mos selato atau ema ida bele hanedik balukuan ida. Ni sekolante sira, Andre Simon Pedro ni Alen hatete mania. Iha ne, iha labarikuan ida, iha pangfuan lima o ikan na rua. May bene to o insa ba ema barahane sane. Jesus liatu mania dehan, haruka mane sirane tur hotu. Iha fati neba, iha dut parak. Mane sira basic rihun lima por tia hoto. Car tia paun, Jesus foi agradece por fahe ba ema sira nebe tur iha neba. Ni halo mos nu neba ikan sira han to sira bosu. Wain hira sira bosu ona, ni hatete mani eskolante sira. Halibur fale balo oan sira nebe resin atu labele lakon. Sira halibur duni podi hakonu lohu sanulu resteno rua, hosi rahun nebe, hela hosi pangfuan lima ne. Hare milagre nebe Jesus halo, mane sirane dehamba malo. Tebes idane profeta nebe atu mai iha mundu. Mai be wain hira nia hatene katak, sira atu kair nia hodi foti nia nudar liurai, Jesus subaran mesmesak, hodi fila pale bafoho. Maluk sira, nebe evangelho de ne itarrona mamos. Buat nebe impossível, sai possível. Pangfuan lima, fohan ema manedet liu rihun lima. Malu sira foi dane dalai data, mai hare katak. Jesus nia domin, Jesus nia preocupação, Jesus la corri hare ema terus, ema nebe tuir nia. Tama sira neon, sira laran bete mania, e Jesus mos neon ho laran fuan hadomi tetebes ema sira ne. Tama ne primeiro, milagre acontece, tama Jesus nia domin. Segundo milagre acontece, tamba ihe ema ruma, la barki kuanida. Fo ba Jesus nescolante, pangfuan lima,
Malu será, né? Kita diangkat, milagre acontece. Tamba primeiro Jesus ninia larang luak, Jesus nia domin, Jesus nia atenção boa bem mas será né. Além de né, nós tamba contribuição lavar aqui com a nian. Mas bela para né, Malu será. Kita tene kata evangelho colhemos nós. O hira Jesus haruka escolanda será deham orienta organiza mas será né tour de dia que ia dut leten. Saímos Jesus salão. Malu será. Afinal oração. Jesus foi de pão foi ali, né? Foi agradecer para Maroma. Kata reza huso na Maroma atu foi benção. E daí ita dihan kata que benção afinal, maka halo buat nebe oituan belesai barak. Pão foi ali, né? Belesai pão nebe barak que debes beskolan de sira belehan. Tamba Jesus reza hodi foi agradecer para Maroma. Malu será? Mas ita refleto ituan buat tolo né, elemento tolo nebe halo milagre nebe le acontece. Malu será primeiro, ita tene kata se mana de rihun lima, ne kata lao sira ida nem lori buat ida lae, lao sira ida nem lori pang fual ida, la bar kikuan ne maka lori pang fual lima ne hoi kan rua, besir seluf ne nang medigas, la bar kikuan ida bele lori, besira bos ne la lori buat ida, ne ita ladung tama ita ne kakuta. Malu será ita dehan kata ema rihun lima resin nebe makbaane na barki kuane makaloke lara oferece para Jesus Cristo nine pão foi lima ne hoikan ruane atu hosi pão foi lima hoikan ruane Jesus bele halo milagre para ema barak bele han. Pelo contrário, ema rihun lima resin mana logo que dane com certeza será lori buat rumah só que será cara tambah será cara que dane kata sela contribui buat tidak ba Jesus atu halo milagre ho debele fohan ema barbarak ne teman será nebe mai ita hanui pila fale ponto primeiro afinal ita ti ser fo potrumo hositene an se milagre acontece tamba ita brani fo segundo ita dehan kata se Jesus Cristo lai interessa ba ema lobo kidane se Jesus Cristo lai hadomi la hanui ne masirane Jesus la preocupa si da hamlaha kala milagre la acontece ida nebe ita dehan kata tamba Jesus si hadomi ba ema sirane no, la barca quando ne contribui e que uma milagre acontece e da terceiro maka ordita coliação e tá no fila fale algo será buat nebe ita ia sem oração sem maroma nem benção ita dehan kata buat ida ne sai buat marande ko ida nebe la desenvolve an taba ne malu será mai ita anu indi dia buat tolu nei heten muris lor kata luhan buat nebe ita ia ita foba maroma husu maroma nine benção atu buat nebe ita ia ne la bele sai itania andit mai be mos maroma pele usa buat nebe itania ba ema para isso seluk makane lara meti ni maroma Jesus alteros ne lara fierba Jesus Cristo sempre ia nia atenção bot mai ita ne preocupa com ita tamane la bele lara susar atu fo fiermeti ne maroma a foi de seluk makane que tahluha fier de maroma nine benção Jesus roteiros ne lara e dificuldades ne lara que tahluhan reza maroma karai bensa buat itu ane be ita iha atau hosi buat itu ane be ita iha maroma ne bensa habara buat serane hotu atu ikusmai ita de kata e maida ne lara luak e maida ne dia ta hamutu ko maroma ne domin maroma ne lara luak e buat hotu ita de kata suficiente ba ema hotu ou dia clio sobra tama maroma ne bensa habara buat ne be ita iha habara tama maroma ne domin hoita ne domin ta hamutu buat hotu ne be ita iha lao store de ne mai be bele liu ba ema hotu ne dia ke morisia malu será nabe ita aprende saída hosi evangelho de né evangelho Jesus fohan ema mana det liu rihun lima odet pang fuan lima malu será botolo nabe ita bele aprende hosi ne ita tene kata labar ne pang fuan lima ne oitoan tebes mai be oitoan la hanesan holaiha oitoan mai be iha atau dehan kata buat oitoan be ita iha dala barak ita laran susar ho di hare e maki aksire tede e pa haune sasan oitoan de hau sidau kita no sambara hau sidau ki sa sambara ne be ita la bele hindo sa sambara mai ta fo lae caridade domin ba e mane tamba ita ne fuan las tamba sasan tamane malu sera se ita dehan kata hau hindo hau iha sasan makau fo o molo hau iha sasan e mane mate tia
o hau mate tia mono hau hetan sa sambara nebe maluk sira ita deh kata caridade nebe ita la tene cara buat itu nebe ita iha ita haka zamba hatene kata itu nebe iha reconhece itu nebe iha hatene agradece ba maroma nebe dalam rumah ita deh kata ita moras bebek depois ita stress ita frustrado ita murmura ita kolia ita hirus maroma nebe maluk sira kita haluhan moras ho moris buat ruannya moris ulu nebe importante makne agora hau moris mas kau moras bebek masih hau dificuldades bebek mas hau moris então kita haluan hatene agradece tambah hau moris masih hau dificuldade oi hau moras hau kia hau ya problema para nebe hau moris nebe ototo valoriza moris tambah moris na iha segundo kita haluhan Jesus sanorinita atau hatene agradece buat itu nebe ita iha ita agradece ba maroma e kita haluhan wajira ita hatene agradece ba maroma ita buka atau khusus maroma fo benção mai ita nebe moris na ida deit mai be moras bebek ya problema oi mai be hatene reza agradece ba maroma e khusus benção ba maroma atau fo ba moris ida nai então moris nebe leha valor tamba maroma ni benção la falta buat itu nebe ita iha ita bele usa la hoto ou ita bele usa hodi além de tulo ita nem tulo mosem selo tamba maroma ni benção a foi ainda terceiro quando hetene moris lor sasan rumah liu Jesus hanorita Jesus haruka na escola antes de halibur fila fale pau fuan lima nenia resto balohu lobo kida atu labele lakon rohan onida idane Jesus hanorinita atu labele estraga quando sasan beita ihane resi manebe mak sasan lato ne triste ne buka mate de dia manebe sasan liu ne batene cuidado então Jesus hanorinita atu labele estraga hahan la bella estraga tempo la bella estraga buat nebe maroma foma ita dalla base ita dengar ita ne tempo ne resto resimbara ita ne hahana resimbara e dalla ruma ita dengar e dili lara desculpa ita ne ita saida nebe dalla ruma ita observo ito an la barca qua sera ka o ema sera quando ba festa ema la cuidado hahan hasai to bikan na konu resentia hano ito an tidintia ita ne Jesus hanorini atau la bella halo ita ne Tamane malu sira kita haluhan. Jesus hanorinita atau hatene agradece buat itu ane be ita iha tamba iha. Segundo, kita haluhan husu maroma fobensa buat itu ane be ita iha. Terceiro, kita haluhan. La pele estraga buat nebe ita iha tamba buat nebe ita iha maroma fo tamba ita precisa. Nebe quando liu ida ne cuidado ba tamba ema barak laiha. Malu sira nebe ita den kata dala barak hau hanoi. Se hau la bele tulu ne makia mínimo hau la bela estraga haham se hau sente haham barak liu então mai hau suficiente ou mai hau liona dek liu hau reserva o ituan odi tulu ne manebe precisa te teves alu sira mai ta ka samba atene agradece boboto ituan nebe ita iha la bela estraga quando sa sana ita iha liu e tene moris ogonen moris loro dalla barak ita iha mai bela atene agradece ou quando ita iha liu dalla ruma ita estraga Maita aprende o seu evangelho de né. Atu atene agradece ba maroma, atene reza o seu maroma. Foi benção vai ter vida, foi benção buat hoto na beteia, foi benção vai ter família, foi benção ba ema hoto na be tala barki da dehan kata la besi ba maroma, tamba sera la compreende kata buat itu na be sera ihane ne maroma mafo.